Robust Kawasaki ležni trimer na nikad boljoj akciji, samo 409 eura. Pogledaj ovo, ja sam Marko iz Eurovrta, najvećih trgovine vrtnih strojeva i oprema u Zagrebu i Hrvatskoj. Dakle, radi se o modelu sa motorom Kawasakijem, znači 1,9 konja, legendarni T45. I sad, zašto ležni trimer? Pa zato što je njegova velika prednost na velikim kosinama, u izrazito teško dostupnim područjima ste izrazito komforni i jednostavno vam je kosi. Dakle, puno ste slobodniji nego sa trimerom sa bicikl ručkom ili s okrugom ručkom. Što se tiče samoga, dakle, Kawasakija, to vam ne moram puno ni pričati, 45-ice, već 100 puta smo pričali, legendarni motor, ne kvari se, neprikosnoven, znači klasika motor, bez puno mudrosti i puno tehnologije, znači samo pali, radi, vozi. To je to. Šta se tiče ovog, znači, robust verzije, ovdje imamo, dakle, naravno, tu dobar spoj, dakle, sa samom šipkom, tu unutra je kardan, to ne moram ni puno ni pričat. Ergonomska ručka, vrlo ugodna za korištenje, dakle, ovdje imamo i pužni zglob koji je, ne vidi se previše, ali made in Japan. To je velika prednost. Poluautomatska glava dolazi gore s njim, dolazi i nož u paketu. Znači, stvarno kvalitetan, vrhunski Kawasaki trimer za 409 eura, nikad bolja cijena. Dođi u Eurovrt, zgrabi ga dok još ima. Vidimo se.